Moja Love seyikhiphe ke istatement sokuthi uXolani Khumalo ebeya ngumsakazi ke wohlelo SIZOKUTHOLA ke sebamxoshile ke kulona ke lolu hlelo emva ukuthi ke ngenyanga kaJuly ke yena ke uXolani Khumalo uye wabeka ke icala ke lokubulala lalona ke bekasolwa ngokuthi ke uthengisa ama drugs. Kanti ke lesigame ke senzeka lapho ke yena ke uKhumalo ke bekeze ne team yakhe bazoshuta ke i-episode. Kanti ke ku statement esesavela ke ngaphambilini esakhishwa iXolani ke Khumalo Foundation saveza ukuthi ke uXolani ke bam advise ukuthi ke aziyise ke emaphoyiseni. Kanti ke iphephandaba ke iSunday World lona ke labika ukuthi uXolani ke besekaphila ngokusabe asabela ke impilo yakhe emva ukuthi ke bekathola ke ama death threats avela ke kuma drug dealers. Kanti ke ne CEO yeMoja Love Obritaw naye ke besekathola ke ama death threats avela ke kuma drug dealers. Njengamanje ke uXolani ke ungaphandle ke ngebail yemali ke ngango 20,000 rand uzovela ke enkantolo ngomhla ka 21 kuNovember kuwona ke unyaka lona ke ka 2023. Kwamanje singaconfirma ukuthi ke uXolani Khumalo ke uxoshiwe ke kwiMoja Love.